Wile Kaya, Channel 157, Mocha Love. So vandaag is lapha van der Bell Park eval ngintwana yami lana ubobo man yabona inesikhalo nyana wena ufuna sincede ukuthi Wile ekhaya because namaqale wenzile ekhaya itshontshile dende manje sekayasaba Wile ekhaya so sathi nazini njengeMocha Love kulasingena khona ke thina kulasinterview khona sami somnceda but without giving it away awusoza kathi story sakho ukuthi uthini ufuna simncede kanjani abasho. Hey, Bobsi. Wala bitso. Hayi. Mnanto nami. Hayi right khona. Yeah, sure. Ngicela kanjani konke kabuku? Hayi kamana kabo ngoba ngubongana yabo. Oh. Ngitambo manje amathita ngibiza ubobo. Oyigama lami uqala ngobongani, sengicecelela ngo ni beef futhi. That's abathi ubobo. Ah, dona sizwile isikhalo sakho ne. Uthi ngabe sishaya ukuthi ufuna ukubela eHRD nani yabona so awusathi sibeke kwenzakaleni nje ukuthi uzitholele estradini. Ukuthi isestradini Khotman. Kahle kahle Khotman ngumZulu yabo. Maka isiZulu ayangikhona ukusikhuluma kahle. Ngizokhulumela iSuthu. Hayi, ungamikise ngokungashaya neSuthu anything nje ami is fine. Ngigcine ngithola estradini Khotman aka hayi. Ke bua nnete ke ka baka la ba khotsi phapha wa bona Khotman o rata dintho. Ba rate Khotman ke ithola estradini mo a ke na le baka Yesu ba ntshwara shapo. Ke na le mme ke na le ntate ke ithotse estradini ga baka la utsuba di-drugs. Mantho ra iwetsisa ntho tse ba khotsi ba di etsang wa bo. So ke tsene ke sena choice bane nka se dule le batswadi ba ka ke ba senyetsa bana bua se ke itsubang e batla o dule na le tšhelete o itsube so ke phela strateng tjena bane ke tsuba drugs Ukuthi umoshile eJardini uthi umoshile ngendlela ezinjani? Hona ntho tse ngata wa go tse mme wa ka tse bua ka last time ke tsetela tsama ne go tsitse dieta tsa ngwana Yesu ka tlo so mme wa kana ka sekgonu ka dula le nna jalo bane ke ncabanya le family tsa ka le batho ba bang re dulang le bona jareteng wa bo. So una how many years then? Ngina 26. 26. So una how many years you uhlala estradini? Yo ngina kuma 5 years ngihlala estradini. 5 years. Kuthi ufikela una 21. Ndoda nje ilafa yasestradini inzima kanje usevava kanjani uphanda kanjani ukuze survive? Yazi khona life estradini hayithatha usowetlwaetse khona because of wa tswana o philela ntho iwang drugs wa nthola khona which is anokwa mhloko bano o dula ntse o phanda ka batho. So uphanda kanjani because phela different indlela zokuphanda khona bakeza ama-taxi khona abacelayo khona ababombisa abomama baphuma esipanini ama-bag and stuff uphanda kanjani uphanda ngayo ndlela one by one ngibambisa abantu ama-plastic yeah. Okay. Yeah, so eJardini uthi bakuboshileni ukuthi nje icathulo zisela lakho kuphela khona izinto mhlambe oyawashoje because I mean icathulo mozinto bengasoza mhlambe bungashoza awuthi ngiphomuthe ikhaya ne but obviously icathulo bungashoja maybe one day mosophandle mhlambe ubuyele eJardini you apologize because replace icathulo understand but akekho nje icathulo kuphela bijama right yazi one need bra by right ha se dieta tse ntsametseng ke ntse ntho tse ngata mme ne se ke tlameya jalo ho kgutlisetsa ke kgone ho kgutlisetsa ke di rekisitse ba bona le betere mpekeng ke balele serat relationship yakho futhi intamo yakho ne olebijana it's a relationship ya ka le makrisaka ke relationship e sharp wa bona like ke motho a batlang ke tlo le utsuba ke tle hae wa bona ene lang nkopana bo fana beini ba ke lang kopana hi one teng gale wa bo le teng a ntsa tshoro mona ke a thabela na phelo bo tjena wa bo a khawale ntho ke etsang ke tle hae ke wa bo so ka nna ka zama batla tla hae last bono ya bo mme wa ka wa nthola ke yona le reng keng ha ba tlo mo fa chance re ke khutlele jareteng hobane mme wa ka like o duela stefara sa ka wa nthola hona ka sia ka mara ka udimdimo ka kwana ba so tshong ke distance le hae wa bo so a khone khutlela hae hobane malume wa ka actually last bona pleasing ke yona sa batleng ke tle jareteng ntse ke tsuba so manje over eJardini uyabona indawo mhlawumbe ihonje imkhukhu or home or something ohlala kuyo
ngihlala ngasemkhukhwini kunomkhukhu la eJaji. Nejadini. So awucabanga ukuthi njoswami eminyaka engaka mhlawumbe ukuthi sewadestroyile mhlawumbe kunomuntu abamqhalisile. Kinalo ufita ngivela buhulenyana khotman wabo. Like boninning kinalo ukena ke utlwa ke right ke kokote sentsa mpulela fela nyako ke bue ntho ke buang then ngakwale ke tsamaye wabo. So ke lo zama ho lo complainela mme wa ka wo moga wa tshulena ga matsoa ya tight ya ona nthatla e etsa bane o tla ba ya lo mpuella ke khutele hae ke tla be ke senya ene which is bua nnete khotman wabo. So manje wena what's the plan Actually khotman ba right lo phanda o aksebata lo phanda o a wone ke kupile mojala ho hle e tlo nthusa le ka ya riepe ke tlwelle o tsuba o phanda o ke tlwelle lo phanda khotman tse ding tsa dintho tse tsang hore ke nahana go khutlela hae khotman ke bo ho kulela strateng bo bona motho ne ke tsuba le yena a hlokahalla bo bolaka wa bo khotman. So ke tsona tse ding tsa dintho tse le reng batho ba ke latla le bona tsa dileng bo ntho tse le bona ba hlokahetse. So se tsena fela ba itri ba tseba ba qedileng le bona o se tsena fela ba bang ba ditonkong wa bona. So bontsha re dileng ke bo opportunity hore ke tlwello utsuba that's why ke kopang hore le nthuse wa bona nako santsane e le teng. Plan ya ka go fela ba kopa ba nthuso ya hae in the meantime ke tsekela hae ba khona nthuso ya riepe. Okay. So wena akekho umuntu ukufostana ukuphusha ukuthi i-rap. Sharp. Wena kahle bosokhulumile nawe ukuthi kahle sofuna ukuyekela manje lefuna ukuye-rehab. Khotman. Okay, cool. Alright, ya ntona ngicela ukuthi uyongiplumelela la ugidla khona ke ngizokuthola la. Ya sithi uqoqa kancane bese sisava. Ngifuna nje ukubona ukuthi ubona la under ama conditions kanjani. Awuna stress. Ngiyekulandela ntona mno. Ya ne ano istory sintona sezwakala. Yabona plus futhi ayikide mina nje ukuthi akusithi simsuggestele ukuthi aye elizwaneni ukuthi aye rehab, you understand. But also bona ntona la kidla khona sami ukukhuluma neuncle lakhe sizothi accept or not. Sibawona. Madoda. Kulanto wena hayi ke iso khotman mo go balanteng ka se ka bona lona khotman ke gae nna ke kgathetse ke life tje a se life ile le nyena khotman ke le bethe mofuthu hae kwa so ya qaba hile ikawuli lakho leli hayi bese lidla izolo le kawulo khotman mina ikawuli izolo ama chips nyana bese wadla izolo mana bona sibolile mos dezinto khotman impilo sestrateni Omanye mothi benwaza nethu kunomuntu oploba naye la. Asikila si3 yabo. Kila ne3. Enye uthi nje nenye ngamla so. Manje bethi imvula mayina or something usikhava kanjani? Na iseki yabona sikhava ngeseki. Thingibo. Ufuna ukufila njengawe kancane. Ukuze ukuthi kunjani kulala iso. Bona. Usivela sisikhaga khona yabo. Uthi imvula ne? Imvula engasinethile. First. Ngeke mfana yo. Hayi. Wena sifuthumale nokufuthumala si3. Kodwa ke hayi akusimpilo lekho. Ngiyabona yo. Akusimpilo. Simpilo le. No mfana. Asobona inkile sikhulume naye mfethu. Sikhulume naye yabona naye mabumuntu unobuntu naye umuntu mantala wenza ama flop ngithola. Hayi khona manje. Ngakitona. I hope understand. No sam. Sobawona ntona. Anything ezenzakala la mhlambe kusasa bangena bamgijimisa ububu aqhoboza ama festere bafuna ini uyangithola. Yeah sure the question ukuthi bazobuza ukuthi why kumfaka endlini. Enhle ke ba right khotman into ezenzakala ngiyibona yabo. Ikhotman bengilithembile naye ngiyabona akafuni ukubuyela eJardini. Igama lami Innocent kwaMasuku ne igama le show isiqhamuka eBojala igama le show ibuyele ekhaya that's not khona abantu abasestriding for ama reasons are different, you understand.
Yeah, understand. So njengomuntu yazi mase ngabe sawenza ama-flop, understand. Sawenza ama-flop, nami ngwenzile ama-flop, lentwana zami zawenza ama-flop wena, but wena at some point umuntu wena kunokufika la ngathi khona uyaxolisa and ufuna nosizo ukuthi I-rehab wena, because for kimi yasonto njengomuntu positive was that okay sharp nathi ezishoya wena uthi qala sizoqala sikulungise indaba yakho yasekhaya, understand. Wena mhlawumbe sizama ukumnceda ngezinye izinto yabana. Wena njengoba somaybe usufuna ama-blessings wakho nanokuthi welcome na untwana wena sise aship we admit ukuthi wenzela ama-flop akaphili. Yeah, yabona beside that ngikuthenza ama-flop yabona. Na before ngiyangitshela mamacho ukuthi sister ngiyezwa nabantu bangimisa estrateni bangitshela ngomfethu kwenzakala yini. Sen yena umama wathi if angafona ku-interview life inontwana ukuthi hayi ungabe ngitshela ngalomuntu lo. Then akunanto engizoyisho nami yabona because kusasa ngizomthatha ngembeke. Yeah. Uvele something uzoblame abantu. Like reason yakho uyayizwa na problem wena. Nakhona manje nyali into yiwani ukuthi nami angisebenzi khona manje ngihlele ekhaya. Yeah. Uyankela ngithi. Ngiyankela. Yeah, sure. Yeah, because the one thing intwana ebeyidinga yabona uthi noma mhlawumbe ayingena ngithi obviously ubona umkhokwayo ngala side yabona. Sizobe becala ukuthi at least ibe indawo yokuhlala yabona, unlike ukuthi ihlale estrate because ama conditions ase strate are too harsh yabona. So bayibona ukuthi that is why ngisho sikungena umlomeni. That's why ngisho ngithi ngingamtshela naye nomanye umtshana wami ukuthi yizo kuseplazini angina authority angina power ukuthi ngithi ngena. Yeah. So mina abangitshela ukuthi awumthatha kwenzakala something nguwe ungasifaki. Yeah, sure. Mina njengoba ngiwani ngeke ngithi mfethu ngiyakwamukela isikhiya nansi kunento esihleli ngada abantu bele ukuthi abantu bazisebenzisa bona. Yeah. So kusasa mazifloor bazozifuna kimi. Ukuthi kusho ukuthi wena nje ungasebenzi manje usebenza nalabantu lapha. So manje ukuthi akunaphala noma kuse garage or something because I mean siyasi hot man. Yeah. Ufuna ukukhohlisa. Yabona into engizoyivuma. Yeah. Correct, ngizosatisfy mina. Yeah. Nje ukwankelwathi. Yeah, sure. Laba abadala baza ngasemva. Bazothethisa mina. Yeah, sure. So amanye masikama unawo features vele sizama ukumfonela manje simuzifixing. Nginawo hayi la ke bana kathando nokhona endlini phakathi. Ungasikhulumela nawe ntwana ukuthi ufila kanjani abantu because obviously we feel ngakhona mina ngifeel ngakhona yabona. So njengoba mfisi nikitokupa at least ngeke o complain ka ntho tsa batho ka mangkhukhu di tlose ntho tse ka mo ka mkhukhu ngoba dala sa ke di bethe ka go bala fatsi difusi ke tlo fela strateng le ding ke di kenye ka garage le ka tlung ka skene ke tla tswa ke toropong ke lo phanda ke iphandele ha nka bana fela le mo le ha le dikela letsatsi ke tla teng ke tlo go bala ka teng ene go kupile ke angata go kopa difusi ngazi jaiveni godman uzwilane uyafika untwana vele after kodwa kufika abantu futhi emasifuna ubobo soso wenzeni uthathe ifone usoso ngithi ayiboba kahle la hambani bombuza ikibule ukuthi uqhubeka njengoba ngisho mfini nale phondo leya akuna la ke imisebenzi endlini sinokuyisebenzisa sifake into esizithengile ini mhlawumbe abotshwala ini sifake ngada makugcwele ngasendlini thina bobaba sifuna ukulala umunye ukhona ukulala ngale ngasemkhukhini ngasendlini siyakhomorate abomama abantwana abancane ini yabona. Yeah, mara mina abanye ukhuluma khona bro ubeka ngathi kuzoba into permanent yabona. Usibona ukhulu lo ready uyakhula you never know ukuthi sazoyenzakalani ngayo yabona because for the fact ukuthi uyaphila ukuthi uNkulunkulu sasine purpose ngayo, understand. Yona yayizo kodwa manje kuzoba second chance but the problem ukuthi anginamandla wendawo le esime kuyo le. Yeah. Mina ngangithatha nje mhlambe umuntu obakadela umuzi. Yeah, yes. So anything ezenzakala la mhlambe kusasa bangena bamgijimisa ububu achoboza amafestere bafuna ini uyangithola. Yeah, sure. The question ukuthi bazombuza ukuthi why kumfaka endlini. Handle ke ba right Godman into eyenzakala ngebona yabo. iGodman bengilithembile na nyabona akafuna ngibuyele eJardini. Wabona mntufusina kujutsa ngore ka ntsha ntho tse fela ka se ka o setse wena Jardini mo mtufusi. Yona inkinga le. Wa sheba gore ke eng ntho ke tlo yetsa Jardini mtufusi. Usele mina njengoba ngisele ngihlala ngibatshela ngithi mina take me as security guy for lo muzi lo. I don't even see and it's not like that because now yabona sihleli njani because okay yabona sihleli njani ngasuka umntana kaBhodo wami ohlala eHillback athi ngifuna ukwenza iparty kusasa unekusasa ukuthi ayeze ukuthi ngiyavuma noma ngiyalele ona mara yena ngathi izwengisho ngithi mina ungimamele Godman ngathi izwengisho ngithi mina kungcono makaya kumama wakhe umama wakhe afune lo Bhodo wakhe omkhulu then beze ukuthi bathini
mina sibengithini kwe-problem into ebengizocela kuwo beyithi sicela kumshiya thatha ama-numbers wakho if any flop yenzakale then it's gonna be our responsibility. How about that? Yeah. Hayi inkinga. Okay, i-chess guy one bro. So uyabona because sesikwenzakala bro. Please do let's prepare chance because intwana ufuna ubele rehab. Yakuzona. And manje obvious angeke asuke straight naye rehab. Yabona ukuthi asitando mama wakhe ne. Yeah. Uyozoba ne-safe umntwana wakhe. Asiblandeni ke. Asiye ngasingangena egarden. Sibheka yeah. At least that's what ukusave this card or something. Yeah. Umphoqile kuhana thunkuthi samhlukawe ukuhalingethi ende uzobatla uyithola ulitsheni batho ba ntse ba bona ba ga go kgathalle gona ke Sanibonani? Yebo. Kunjani? Kunjani? Ya Safina my sister. Sister ngendaba ka kaBongani mana. Yakunomuntu osibhalela wena akhala ngama conditions kaBongani uthi indawo ahlala kuyo nempilo ayiphilayo ayikho right yabona and umuntu okhona uyasho ukuthi uBongani uyakhala ukuthi akhathele impilo uphile estradini ufuna ukubuyela ekhaya somcela ukuthi uphawule ekhaya so that azokwazi uqala iprocess ukuya e-rehab. Iloko nje besikuzela ma. Akazi ngosikhulumela Bongani ukuthi ufika kanjani? Nomalungu. Negi couple batho ba mojala ba tlo nthusa ka ya rehab ba rona tlamehile ndi minuele ntse ba nthusa process ya rehab be ke le jarete mo dula mo le mo ba tlo mpatlelang teng ba nthole mo batswadi ba ka ba leng fontong le ngwe ba tlo hlokang be ke le mo batswadi ba ka ba leng teng so be ke ba jwetsa kopa ba tsamaye le nna bane se ke sentse jareteng and ba ka sengkholo na jwale ke ba jwetsa gore ke batla mo khutlela hae o ba khona nthusa ke tlelle o tsuba so ba re batla tlalena ba tlompollela khutlela hae khono gore ba nthusa ka ya rehab wabo so a ke fita mo le tefusi a ba re wena litse a khawane le nna so ha wena sna taba le nna yena a ona nthatho yetsa ana taba le ga ke tse go nata ke na ba taba le wena aibo wena ba ikgola ntwe ke go jwale o bane o bua ntwe o sa ikgolwe so ke a mjwetsa gore gobane ba itse le beke a eno fela ba soka ba nkopanyetsa gore ke rehab a sona ntho ba batlang ke a mjwetsa gore la ba ka phutha ntho tse ka mokhukhung ka mane ka o fela tsona ka go bala fatshe ba di sa gatlong ga ona ntho batlang ma go tlameile malome Fusa tsho jalo bana o ba senyeditse go a ke jwale ke mang a tlo tshepang ha o kenya ka tlung ke mang a tlo tshepang a ona mo jwale a ke batlo kena ka tlung mama ke batla fela gobane nka tsoa o seng ka dropo it is still dikela gobane le mo khutlelang teng ha le dikela gona le mo khutlelang teng ha ona bothata ha le dikela e tla ga le qeta o dikela fela o bo kena ka tlung o bo etsa ntho se seng hantle kapa o bo tsamaya dijareteng tsena tsa batho mona a ke nyeke ke etse ntho gobane ke tlabe ke metse bobuti ba ba nthusa kwa ya rehab o le setsitse gore ke mthusala a go batla rehab ba ba mo batla nako e telele ba batla go moisa e santsane e soka a batšhene so ona jalo o go ikemiseditswe ya rehab serase yabona this time nathi semakhuluma lathi wena nama so convinced ukuthi vele ufuna ukurehab yena because yabona nami njengomuntu ophuma kuleso simo sokubhekana nangibhekana le life le ayiphila ngiyazi kahle in and out, you understand? Yabona but ke yabona because of somebody who trust wanginikeza i second chance yabona so that's why I always believe ku second chance ukuthi at least umuntu asimuphe second chance yabona mabe na usihlulekele ke wakhe manje uzohlulekela amoshela abantu abaningi ngoba ngeke basamthemba endlini vele umkhukhu wami omncane yabo ngiyabona akula azolala khona so manje bothini malume angikhe ya njengoba nami bengishwa ngithi inkinga ukuthi yawuthile isimoshele njengoba usisakhuluma kodwa ukumnikeza second chance singamnikeza
Yeah. But then kusasa mangishayisa noma ngibuya la ngibuya khona amafestera ahleli phansi ngizokhalela kubani Ha re ga re batla o thusa ha re go ga batla o fa second chance ake bothata ke bo ha o qeta ba senyetsa hape ba tla e batla go nna ake ke be jwana e le go bapala ka kelelo tsa gona ka pozwa a ke ba ke letsa a ke rate teenager nna ke yo a ntho etsalang o bapala ka kelelo ya ka kapo batla mpusa botlhoko hape mama kopa fela nfe chance mama ke le teng gaufinyana ene ke a o tshepisa in the meantime ntse re emetse batho ba mama ga ona complain tlo utlwang e tlo kenang gona complain e one o tlo itlwang ene re tlo di ya o bona ka mane ka mokukung o tletse ntho tsa batho ke mo kopile botho se ka kopa dintshe a di se ka tlung ka crashing ka no uzothini molo yo mina ngazi sister njengoba bengisho ngibatshela nabo ukuthi anginasay mina at least uma ukhona ngoba nami angifuna ukuthi kusasa nje ngokusho ukuthi mangiletha ama complain kuwe bese siyaxabana uzosumelana ngani uzazikhipha ngasemphefumulweni ngizazama ukuthi ngizikhiphe kusasa but siningi nezilwazi ngazi ukuthi bazothini ezinye ene akusiyithi nje kuphela baningi ifamily house leya abantu bangathi kwenzelanga lapho uzobaphisa khona babeke phansi ukuthi hayi kufika abantu so ukukhuluma 1 2 3 ngoba kusasa nje bengibashile ukuthi kuzoyengaka something ngingathola usisi ngitshela ayiwana mkhulu uzongibuza kodwa uvumelana nosisi ukuthi abele endlini ningasifake lapho thina ene sisiyaxabana sisodwa sesixabana siyi-2 manje Yeah, all right, yeah. Yeah. So I think the rest put in phone. okay Yeah. Banga kuzopologize boy. mama kopa tshwarelo ne ene bitifusi ke a o tshepisa ga ona ntho engwe ke tlo e etsang gore le qabanye le botegente le bomama batla mphoqile jwang o mphoqile ko gana ntho nkutsa bohloko ka wena o kgalengetse and o so batla o ithola o le tjena batho ba bantse ba bona ba ga go kgathalle gona ke ka mokgono o batla go etsa le ka teng se ke tlamehile ke re jwang Bona. Ne awel nanophethi ngizibonela emakhaya sifikile ka ububu uLufano aka Bongane sifane anke lakhe yiso ukuthi bazokwazi